Ljubav prema zavičaju nema cijenu. Zato godinama ulažemo i potičemo OPG projekte s kojima smo ostvarili odličnu suradnju. A kakvu suradnju su ostvarili vlasnik OPG Vinković i naš rukometaš Filip Glavaš na rukometnom terenu? Pogledajmo kako se gospodin Vinković snašao na Filipovom terenu. Od krumpira do lopte zanimljivi put. Filip sada na domaćem terenu. Gospodine, izvolite. Hvala lijepo, preuzimam. Filipe, kako se profesionalni rukometaši zagrijavaju prije velike utakmice? Na primjer. Evo, na primjer, par vježbica, možemo krenuti od ozdola, lagani niski skip. Kako znao odmah? A to je šef. Ajmo, bravo, svaka Dobrog čast. instruktora, dobar učenik. Ajde, recimo skip je odradio, što je sljedeće? Skip je odradio, pa možemo malo kukove razgibati. Ko u dobre dane. To je bilo dobro i prije odlaska u polje, gospodine Vinković. Pa to mi svaki dan radimo u firmi. Pa vidi se da imate iskustvo. Ne možemo doći na polje ni razgibani. Evo ga, još vam pokaže šta je razgibavamo mi vratove svako jutro ovako. I treća? Razmena, jer Ramena, ovo je naša motika. Mi rukometaši mašemo rukama pa trebamo imati razgibana ramena. Jeste vi to sad rekli mi rukometaši? Tetive, pa ja sebe smatram sportašem. Potpišemo ugovor odmah. Spremni za pitanja? Da? Izvolite. Koliko je igrača u rukometnoj momčadi? 5, 6, 7, ne može biti 7. Bravo! Pa ne može biti 7, pa nikad nisam stigao prebrojiti. To je sedmerac. To je neka vrsta 11-terca u nogometu, znači udarac sa 7 metara na gol, dok brani samo golman. Znači to je teški prekršaj unutar kaznenog prostora. Što sad? Znači, evo, ide jedna demonstracija jednog šuta zanimljivog koji se dešava na utakmicama, zovemo ga Cepelin. Vi meni bacite loptu u zraku i ja pokušam zabiti gol. Može? Sretno. 4. Koje su dimenzije rukometnog terena? 50 puta 20, 40 puta 20. Bravo! Dimenzije rukometnog gola? 2,5 puta 2, 2 puta 2,5, 3 puta 2. Na kakvoj se podlozi igra rukomet? Obično parket. Koliko krumpira treba pojesti prosječan rukometaš da nadoknadi kalorije potrošene u rukometnoj utakmici? Pa to sve ovisi kako je on bio aktivan na utakmici. Krumpir je jako kalorična biljka, ima puno škroba, znači tak 1 kilu sigurno. Kako naši igrači igraju, njima je kilo sigurno potrebno. Svaka čast. U koliko se segmenata igra rukometna utakmica? 2 poluvremena po pola sata. Čast. Koliko najviše koraka igrač smije napraviti držeći loptu u ruci? 3. Znači, sljedeći šut, imamo lob, kad golman izađe van, u parabolu bacamo. Sad je vaš red. Ajmo šefe u krumpire. Bravo! Na šaraf, kako vam je najlakše. Ajde, probajte vi prvo. Morat ćemo malo vježbati za ovaj. Ako krenem ovako, onda moram baciti više lijevo. Može i s jedne strane i s druge strane. Da ona ode desno. Pivot ili pilot? Pivot. Koje su godine i gdje hrvatski rukometaši osvojili zlatnu olimpijsku medalju? 2010. Onda sam ja bio jako zauzet poslom, pa nikako nisam uspio pratiti rukomet. Naravno. Priznajemo ovaj izgovor. Ukusi zavičaja, ponosni sponzor rukometne reprezentacije.